nyuma y'igihe kingana gutyo nta makuru na make azwi ajyanye n'uyu musore. Kuri ubu hakaba hagizwe igitangazwa kijyanye n'iki kibazo. Abagize icyo bavuga kuri iki kibazo bakaba barimo nongeye kukwisuhuriza wowe aho uri hose ukaba uzi ko udukurikirana umunsi ku wundi. Ni umusore w'umusizi wamenyekanye kuri benshi witwa Bahati Innocent, wamenyekanye cyane nka Rubebe kubera umuvugo yahanze akabikimenya bose icyo gihe. Uyu munsi rero hakaba hashize igihe kijya kungana n'umwaka uyu musore waburiwe irengero, aho yaburiwe irengero mu ntangiriro z'umwaka wa 2021. Akaba yaraburiwe irengero rero igihe yaraherereye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza. Muri make rero akaba ari uko nguko bimeze uyu munsi. Nyuma y'igihe kingana gutyo nta makuru na make azwi ajyanye n'uyu musore. Kuri ubu hakaba hagizwe igitangazwa kijyanye n'iki kibazo. Abagize icyo bavuga kuri iki kibazo bakaba barimo umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera ndetse n'umuvugizi w'urwego rw'ubugenza cyaha bwana Dr Murangira Thierry. Bakaba bagize icyo bavuga kuri iki kibazo. Bavuze iki rero? Reka ngo ikaze nanone muri cya gice tumenyeramo inkuru zitandukanye, igice twise menya ibiberiyo. Ngo ikaze rero, nge turi kumwe nk'ibisanzwe ni Samuel Mugisha. Ikaze kuri mwese. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera akaba yatangaje ko polisi y'u Rwanda yamenye ikibazo cy'ibura ry'umusizi Innocent Bahati ihawe amakuru n'urwego rw'ubugenza cyaha mu Rwanda RIB, ndetse ko mu minsi ya vuba hazatangazwa amakuru yavuye mu iperereza. Yes, birumvikana ko uyu munsi abakunzi b'uyu musore utarahwemaga gukora ku ndiba z'abakunzi be binyuze mu busizi bwuje ubuhanga, birumvikana ko hatangwa icyizere ko baza kumenya ibijyanye nawe vuba. CP John Bosco Kabera ati icyo twavuga nuko polisi kuva iki kibazo cyamenyekana yagikurikiranye mu iperereza yakoze, hari amakuru atandukanye yagiye aboneka azatangazwa mu minsi ya vuba. RIB rero mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Igihe ikaba yaravuze ko ku tariki 9 Gashyantare 2021 haribwo yakiriye ikirego gisaba gushakisha Bahati cyatanzwe kuri sitasiyo ya Busasamana mu karere ka Nyanza. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry ati ikirego cyarakiriwe, RIB yahise itangira iperereza. Ndakeka mu cyumweru kimwe cyangwa bibiri raporo y'iperereza izaba yabonetse, twazabagezaho icyo iperereza ryagezeho. Ntabwo ari ubwa mbere rero ikibazo cyo kuburirwa irengero ku bantu kivuzwe, ndetse mu minsi ishize RIB yavuze ko yakira abasaba ubufasha mu gushakisha babo, ngo burya abenshi baba babuze cyangwa se abenshi mu babura ngo bakaba babura kubw'impamvu nyinshi zitandukanye, zirimo nko kuba hari ababura ari uko wenda bagiye kugorobereza ahantu ntibatahe, cyangwa se hakaba ari ababura kuko bahunze amadeni, nkuko hari bamwe babura bagiye gushaka amaramuko ntibabivuge, ndetse n'izindi mpamvu nyinshi. Ibyo bikaba byaravuzwe n'umuyobozi mukuru wa RIB Lieutenant Colonel Janot Ruhunga mu Ukuboza ku 2020 ubwo yaganiraga n'abanyamakuru. Bikaba ari ibyo ngibyo wamenya rero byari biri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ku ibura ry'umusizi Bahati Innocent mwakunze muri benshi. Iki ubumvaga cyari ikiganiro menya ibiberiyo, ikiganiro gica kuri Tele Montagne Rwanda. Mukaba mukurikirana byinshi bitandukanye tubagezaho nibura kabiri mu cyumweru, ari nayo mpamvu tubasaba gukora subscribe kugira tujye tubana byoroshye cyane. Wowe manuka munsi y'video wirebera ahantu tukura handitse ijambo subscribe hakande, ubundi tujye tubana mu buryo bworoshye cyane. Nari Samuel Mugisha, reka tuzasubire ubutaha.